Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз болсо Кара Балтадан Жалал Абадка чыктык. Бул жерде машинабызды заправка кылып, газ толтурганы келдик. Газ толтуруп алып, харакет эбиз. Теа шуга кеткен жол. Ошко кеткен жол. Мына машина менен кетип атабыз. Таза окшойт. Сосновка. Атан сел жүргөн окшойт да? Мына жол платный жол. Жолу канча алат? 50 сомбу? 40 сом ба? 45 бе? Жолуңа шыдыр болсун. Жолдошуңар кыдыр болсун. Куртса да өттүрүш. Тек кетет атыш. Yok hiç gerekmez. Elimizde bir kuyruk alıp koy gel. Kaçın bu kaç? Zordayız falan. Bismillah. Xudoy buyursa, aman esen. Sosnovkaga kelib qoldik. Barak. Жолдун боюнда кафелер бар. Ата жол оңдоп атышат. Жаз келип. Ошо кыйырга ишенип жабышып жүрүм да. Буюрса. Бул жака 600 километр жол. Жол платный. Арaba çıkanda koz. Tağlarda kar var ekan. Asfalt var, o çöküp ketken aslında. Çöküp keteti. Mына таштар ген да bunun бар, Şuları kazıp işletsek bolsa gerek ha? Peravalda kar ekan, qarag'lachi. Bulutlar to'lg'ib deyib turadi. Başım
değil. Hurmatlı görüşler, bu bolsa Pereval, Töş Pereval bolup sanalat. Tunel, Karavaç. Bu жақта furalar Bishkek Osh joluna qattayt. Bu жақта qar. Na, жашын күйді. Furalar aydaya başlaştı. Asfalt